dikali 70 iya rompai makoro leng yun na iya Lailatul Qadar he. Jadi yon na sampajata watu na sarai mas sampajanga saraki siaga angka na 70 aso. Jadi aku mas sampajanga saraki saliwan na ramalang 70 pa aso na mas sampajangi napapado na sampajanga sarak kailalan na ulan ramalang. Karena ibadah satu kali di Ramadan itu setara 70 di luarnya. Jadi itu sampai kong kata rusak puasana apa lemak darus atau lemak tasi nasa madodong puasa tirusa ni narusa isidi nasa pura pimatu malapatay ni tolay cidi denul le pada ya komeki papada padai 70 paso na mapuasa napapada ko cidi. Makanya ibaca kotakku iruntu imalam Lailatul Qadar aga makanya ya malkan pawi katuto makada iruntu ni Lailatul Qadar aga naro ilau makanya ladda ilawe nomor si ditabacai Allahumma innaka afuwun karim maka dia nabi tak patan rakas sampai sunna imun rina isai padai ku mas sampajak ku patan rakan di malam Lailatul Qadar. Jadi siaga nilainya itu 400.000 rakaat dikali 70. Renau tu emaga komai itu dan ko sampai ja perlu iya ko sampai ja sunnah de me matarawe te ko tatong yo na sampai ja ngisa na me na matarawe te maka iya me ka tudang aja na tatong de na marigaya de nakada we maga tu sa de napalaba nabita boleh duduk maka dami nabita sampajan na tau tatongi ibandi tau tudangi bagi duan nami bagi duan nami na lapalan na jadi ako 200 na lolong te sabara ni si ratu mi di makomiro. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan dan kami takzimi Ahinal Fadil, sahabat kami Bapak Haji Samad pribadi selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Baranti serta seluruh jamaah Masjid agak sana Nurus Salam dan ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir, para jamaah buka puasa yang insyaallah kesemuanya memagi-magi napa barakah ibu Allah Ta'ala asir untuk kita rilalana iya onroma barakah iya waktu sitongan napa bu makanya lada ion roi masih kiri sabak iya rupong Allah Ta'ala nabagi watuna istilahnya tanya untuk alena tapi nabagi watwe untuk atanna. Jadi selama 24 jam angka memato waktu khusus makanya yon roi mengaji angka waktu khusus makanya yon roi masih kiri angka waktu khusus makanya yon roi milaudong angka waktu khusus makanya yon roi mas sempajang makotoro pa emang angka waktu ya tengi mas sempajang. Jadi okuilalan na agama itu iyaro gurutta biasa wangkali ngacara mana gurutta ki aja Abdul Muin Yusuf presiden reng maka daya itu pong Allah Ta'ala angka waktu-waktu istimewa nataruangan atanna iya naro waktu ero aga kami namakan jaipigau pura natatap kapong Allah Ta'ala walaupun angka ibadah matu ipigau tidak seistimewa
jika ibadah yang dilakukan itu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kega na yero. Nomor sidi. Imon rinna asara itu letu sebelum tamu mengaribi natem mematuki nabi tamas sempajang. Walaupun angka tahu pandrita maka da angka sampaja wadingi jama barana tama ki masigi mas sampaja sunatatul masjid ke. Tapi aku iman tasyafi namo to tama masigi ko imon rin na asara letu sebelum tama mangaribi ina den wadingi piho sampajang. Je na pemaliangi nabita mas sampaja tahu imon rin na asara letu tamana mangaribi yo ko tama ni mangaribi ka wadini. Tapi angka tahu pandrita palabai kada wadi mas sampaja sunatatul masjid wadi. Bahkan onro hati-hatinna alena pangulut ta iman tasyafi namo sampajatto matewe naleto komentar batongan na maka dekomeko mas sampajatto mate usahakan ikupure asara mo me mas sampajangan asampajatto mate no yolo napa mas sampajangan asara palayolo isolak janasah imonri pi sampajangan asara na batongan nakamadaring katau ilam ma imonri nasara itu maka dapura pi masampajangan sarana pa ya sampajangan iya ko ale na pangulut ta iman tasyafi maka day palayolo isampajatto matewe asampajatto mate ko yolo na pa masampajangan sara. Jadi onrode na napalama isampajange ipigaw imonri na asara. Tapi agawat ding ipigaw ye watewe ternyata sikiri. Yan na ito ng kayasas, sikir pagi dan petang. Iyasangnya petang, pura sara latu mangaribi. Jadi makan jala da niya watiwe tudat-tudangi mangkalinga carama, asikiri-sikiri ni. Sikiri-sikir ilalangati. Sambil membaca sikir-sikir. Mega mo to sikiri wading ibaca pa, rupa-rupa na sikiri ka mega. Bahkan angka kita pura ubaca naanjurkangi dewa kada sunnah disunahkan maka dami naanjurkangi narekoto melo itama mangaribie sekitar 10 romane melo natama mangaribie to mangaji angka surah makan jalan da ibaca surah wasyams. Jadi itu wasyamsi waduhaha surah ke-91 dengan walaili sidapiro surah ke-92 napa ibaca kulang surah bil falak napa kulang surah binas. Jadi makanya kolat tu iya apa surah tamatoni mangaribi ya kui baca ya ropa sekitar 7 menit maka day okoro penjelasan na tau pandrita ero ya komu pananungang imu baca ya apa sure na rekomelo ilabu matan nasoe de mumases dalle pakalinom ya lekko dalle oko puang Allah Ta'ala batungan na ipaturungang idalle ya tutawe pada webusi magaje webusi si tonra-tonra no si todo-todo kotap pa ibusi itu kaya tuwa si todo-todo dega palawangan na batungan na yalek ko dalle polari pong Allah Ta'ala de na palawangan dalle. Nah, itu membaca 4 surah. Penjelasannya yang kedua keistimewaannya ia ko pas sekolah makan jala dan baca nasaba ia lengi kecerdasan amacang dari segala arah. Betungan nadena si rupa minonroi macah mak dupa-dupa. Jadi itu keistimewaan. Jadi apa surah walail wasyams walail kulon subrat bil falak napa kulon subrat binas. Nah, iya loh. Kemudian sampai jam magharibi kolaba sampai jam magharibi aja to si tasikiri aja to tangaji
biasa kangen katau na pura masampai jam mangaribi tudani mangaji, biasa na baca suratul mulk, biasa na baca al-waqiah, biangka may garuban na ya tosi ko iya ko manuru ubace ko kita ero penjelasan na nabitta dalam beberapa hadis dan juga pensarahan para ulama. Ina makanja iha koto pura mas sampajam mangaribi itu mas sampaja sunnah na aja natas tangaji jolo asam paja sunnah ki annarakanna iya annarakanna sampaja sunnah imonrinna sampaja sunnah na mangaribi kan angka bak dia na to mangaribi duan rakang eta jamai jolo ya roba dia duan rakang napa akad deki mas sampajang annarakanna duan rakaci di berselang masna nasangera tak duan raka jadi kataluki matahaya apa annarakana tapi imon rinna sampaja sunna mangaribi sampajang aga sanna dua asannya ro sampajangnya angka makada sampaja sunna toba angka to makada sampaja sunna awabin. Nah, perlu yuk jelaskannya magi niasa sampaja sunna toba iyam payasa sampaja sunna toba nasaba iya kota jamai iya sampaja sunna annang ngerakan na imon rinna mangaribiwe iya dampengi dosa 50 tahun tanah iya jadi aku engkau tahu angka dosana terhitung 50 tahun iya dampengi ko Allah Ta'ala cicang ijamaro satu kali dikerjakan maka daki tu kapang wah na iya tu ko iya tu ijama na dua ngaso me tu ijama na si ratu tau di na tu gaga dosa makuye manuru penjelasan na tau pandrita pa hikmah perhitungan na sorimon resiba walino de na pada jadi ya kumakadai sisak butang lino napay siya soko surimunri napay siya sok ito iyan na to kumakadai iyan ang kataw aga jerisan na berzina apa itu persinahangnya don rupa ang keperzinahan kalolo si bawa anak darah angka to perzinahan tau ang kalakaina si bawa tau ang kabainena aga nasangi tema ko ka istilah na salingkuh bahasa modern niya tuh iya ko bicarogi na makadete malawang halala darana tau sitongan na iya tuh ipacolo halala darana ipacolo iya na tuh dirajam sampai mati irempak letuk mati iya tuh malawang itu tahu angka lakain na siba tahu angka bainena kemudian berzina iya tuh tahu berzina mako itu tanaya ro namasu hadesa maka satu kali berzina arwa pulo na taung ipacuru o kwa pinaraka na paipendre jadi tereken ni ko siyesok ko sorimonri sisak butang o ko akhirat naruaro pulo na taong ipacuru natataluratu anna pulo na solalan na si taong tareken ni jadi liwa tuh makanya upasangi itu perhitungan akhirat jadi iasangi sampaja sunna toba nasaba nasusi dosa arwa pulo na taong etana iasangi sampaja sunna awabin ayasang awab kembali tau rewa maka magin iasa rewa makuye ya mapamulay leka isalay bolay makareso to isalay bolay makareso iya ko to makada isalay bolay mega dito to makada ya ko mo bola ko makareso lay pakadepe isalay masigi kato pole masampaja subu to isalay masigi lo boleh tolo makareso maga pito rewa loro pura ki masampaja loro to madesi asara to madesi mangaribi latu isa si kanjak-kanjakna
aja tarewa lo boleh rewa lo ki masigi yaitu ampai cek de mi wattu nokoro ang kami sijang cek de lada mi wattu na palongan na mangribe isa itu ya palai ko malampe-lampe si kiri na pu ima na malampe-lampe to pak dongan na rewa mi je tu da tarewa sih iya na ro niasang awabin betuangan na rewa kolori puang Allah Ta'ala irwatwe salejo jama-jama linom iya di pa balu-balu tutu nih aja na tak buka jolo koro palawangan na mangri bisa atutu ki iya di bengkele istirahat nih jolo iya pak galunge rewa nih lo ko ni masigi jadi ya tapura masam pa jama ngaribi si kanja-kanjana aja tarewa lo bolata onro ni masigi age pigau iya na sampajangi tajam yasang awabin tau rewa pole jama-jamanna lo kupuang Allah Ta'ala nasabak monro itikap uko masigi palawangan na mga ribi si bawa isa dena rewa lo bolana jami ya sampajangi agap maga pahalana maka dena bitta 6 rakaat salat sesudah salat maghrib ini tadi itu setara dengan 12 tahun beribadah. Jadi padai ko masampaja sunnah ki 12 tahun tanah dena pisau aja na to maka da 12 tahun 10 na 2 jang masampajang nika sampaja tarawewe lagi 20 rakan na mangilut tuna itu iya sian rakaje nala te ko matarawi pak ang kamatorwa kamato 20 oh iya dena marigaga iya mito ko sampaja sunnah pak kakadera kandera pas sampajangnya jangan katau cau-cau na utuna tudani tapi itu sampaja sunnah namo yulet tatonge wa dito jamat tudang pahangnya si salah tu sampaja perlu ya sampaja perlu ina iya ko magala kita to tatonge iya patatuda ko de tulet tatonge bahkan maka dia kumule mo itatong cinampak tatoko jolo mapamula ketakbiratul ihram tatoko kalaman namo ako mabaca imange matu na de na mule tanya nono ikut tudang iya mule mo itatong tatoko aja takadai madari mapadi utuku ya ko mette tatong tudang memang na aja apa tule mo patatong pak kami matoje te gatau aso de jenrule lo masigi to nakanare mati tapi ya kolek jala tasi polos somo madam me cecau sampaja 5 mimane nama kadareke setenakan dari mati tapi dia to gaga tahu baranti wakoro de jadi iya ro tabahnya betungan na iya ko tule mo pitatong jolo kalau mana mo ko samantara mas sampajang imatu na tendre na utu maga ko may itu dani ko sampaja perlu iya ko sampaja sunnah de me matarawe te ko tatong yo na masapajang isa na me na matarawe te maka iya me ka tudang aja na utatong de na marigaya de na kada we maga tu sa de na palaba na bitta boleh duduk maka dami na bitta sampajan na tau tatonge ibandi tau tudange bagi duan nami bagi duan nami na lapalanna jadi ako 200 na lolong at sabara ni si ratu mi di makomi ro iro yan na to ampay madari sa to ko tay syaralan sunna makka to ko matarawi iya mutat to ya matutudang madari matanga mabaca mange tudang elena na pamatu tato si de makomi mati ko sampai sunna yan na to ampay ibadah itu ina de na melo po ang Allah Ta'ala ko para paday sunna apa angka mana tuturunan na sakka wajib pasidakka sunnah haji wajib umrah sunnah sampaja perlu angka sampaja sunnah kato sahada wajib solawat sunnah makiro jadi angka mana turunan na jadi iya tu ibadah yang kau wajib nang kasunana na iya wajib sunnah ya kau haji cica misi tahu de na wat dengah kedua aja tak ada ya mesi kalau haji de ya kau umrah kapanpun boleh iya de gak batasan idi mani kika metalo
mikilo umrah ke 10 si tahu wadi tapi tahu rogi ya tuh. Iya wasang di pangumrah tapi dia tuh namanya pangumrah ko maloli sulit di aja na tulita lo umrah sapaban ni tahu kasya si rodi emelo etenre kang umrah maloli su eta sapaban ni tahu kasya si talingin ang modalakang kadayang kadi ko 30 juta may kaya tu menre kang umrah tapi aja na pakai ni mak buka usaha mak baluk-baluk mau mak baluk-baluk depami nang kana pandrengang keluarga na di na pajak jok kapahala na iya tulatu ki mate tul yang kamu pi ya mi kalau ki mangumra natako de ni terima umrah sabara ki mate ki de namung kita tambah pak iya minang kapalan na watu na jama misal na sisa buah pala talolo nga sikotom itu mate ki de ka tambahan na tapi aku ya rona di emelo tapake malolisu tapake mak bangun masigi tapake mak bangun sikola atau tapandrengang ipaka pala korangi idi wajarang ya anak yatim ena sikola ina sininna ya ro guru anak guru ya riwatu tawajana siaga etana mak guru iya na pak guru ngangi matu ko takok mancaji guru siaga egan na muridna ya ro muridna matu mancaji guru siaga si egan na muridna ina idi na tau sarola da de na paja malolonga ngapala de na mapisau mate ni okolala kuburu ina tol yang kamu pilolongang ina tu nakada nabita angkau mak ku matu ko sorimon rita selam mite amala na denang kana jamay magi na liwa egan na makuyon na jadi ya pak pangumre beso podang yang kwa kade ko pole ni aka 2 taong kurang-kurang ini kurang-kurang ini aja na jolo tuli ya ko taw-taw ni pale menre ki cica de na marigaga o masagi na moy ya mi kuy paksa kang nasaba ya tu umre sunna mi sunna tanya wajib sunna itu ya ko perbandingan na paday puasa Ramalang si ba puasa Senin Kamis ya kan si di sunnah si di wajib iya ko de ni tarima Muhammad 30 juta tu laba itu mulai kalau ni mangumran tu 5 selfie kita sudah putar di Ka'bah ternyata putar tawaf nah sengi putar nanya tu matau apa sampajang aja lalu tas secara langsung ko matau apa ki apa iya tuh komak ke Masjidil Haram dega yasa sampai sunat tetul masjid iya itu tahu apa sampai sunat tetul masjid itu angkapi itu macam ni tahu apa iya kau Thomas sampai tu 7 anggota sujud 2 aja 2 utuh 25 cik di ulu cik di rupa iya tuh sampai akapi itu mau tu masa iya kapi itu tuh Yero no angkat itu pak ina na pite mitia po Allah Ta'ala langi na pitu susung tanah na pitu lapi anggota sujud pitu matawa pa akapitu lalan na si minggu pitu ngaso ina pitu ngaso jajina na ya ke kaiwi ya kode na to sampa tambay pitu ngaso pitu tau ngumuro na suroy masampajang ina pitu ihana tapuh iya, yan na to ampay to matataryolo ng kadina angka na pitu-pitu tak panarakko otah. Nasa hindo duy na iya. Ito, jadi sangin tayo ko may makotoga. Tak panarakko otah nasa hindo duy na iya. Daya na chapu di ko kutol yang kamuya. Manasan eh. Daya nasalay ko di ko ang kamuya to. Iya. Tapi nareko to bicara agad rustila na ko tapaul senuangang. Ito, angka 7. Dia na marigaga wani-wani masumbangi 700 sabu makanja no ya ko de tulay 700 sabu 70 na sabu wani-wani 70 sabu maka ni tema 77 ya ko de tulay maka damo itu 70 stas matan reto 7 sabu na pala ni 7 sabu jadi den marigaga usahakan ibadata setiap malam apalagi kang miki kaji ibadah lalung agak istilahnya the grand bonus Lailatul Qadar itu the grand bonus inaro bonus na ulan Ramalan yasangi malam Lailatul Qadar maka day dalile khairum min alfi syahrin itu
Masarolak bi yasei niya si sabue ulang siya gaya sa si sabula pa arwa pulo na 3 taon lebih melo arwa pulo na pataw jadi arwa pulo na 3 taon lebih angka niya rosiwan niya beribadah maka dawai marajing ngapos tasirunto di na marajing kuya maka gampang mapamulay si di ramalala tu 20 sera denang kanay saliwan na niya to kumya to maji na katasa marajing na 20 miya sera to 30 ko 30 puasa na mapamulay si di la tu 30 tatatarunto ya to lilomoy matarawe tatatarunto iya mi ko to limangal laki maka na malam ganjil pi ay de tarunto ko salah-salah ya ko malam ganap pinang kasabaran de tarunto yo po ko cidi ramalan tu pacapurang tarunto nailalan na mi ramalan non roy de na saliwan na itu apa si sala itu kong katamu makada tanggal api itu piwangkah si bawa ko makada taja nga ulap itu weh mapat di ulo itu weh taja nga ulap itu tanggal siaga naro nang kamatu pada ko makada yang katau melo bawa THR siaga melo na bawa nasang arwa pulo na paju tadi nelo ubawah ko tapi ulap itu piu bawai demi bisa kita tanggal siaga deh itu 5 tajam ya na basi matan na se deh pikir kagak ini ni telepon na alina kapal deh to 5 ngata tapi ya ko maka deh tanggal api itu mamatin rona nasa tanggal api itu pidega tajam jadi maka dami di bulan Ramadan tapi cari di 10 terakhir terutama di malam-malam ganjil ina rumah kedua merajing apa deh nama merajing ko iya ya tolong matarawe angkat to maka dawe mani Pak Ustaz dari itu to matakot-takot belah pakui pale angka magampang namo de tatarawe magampang ni namo de tatarawe akan age pigau asam pajangis saki berejama oko masigi asam pajas subutoki berejama oko masigi magampan niya di Katoto makadaw yesya to subu sa di padodogi. O dari mamatin roy ko to pura man resubu. Makoy angka napasangan nabita man shalla salatil isya'i bil jamaati. Nanigi-nigi tau mas sampajangis sama berejama. Ito pandritay na tambay sampajangis sa berejama o kumasigi paday ko masampajang ni si puluwan ni siya sa si puluwan ni tatean na lato tate sa 12 wan ni besagi ka masampajang makoretan mapamulay tatean na to masampajang lato tate sa 12 wan ni de panangka namustas dito nangka ang akumoki de na marigaga napa maka nabita man shalla salati subahi bil jamaat nanigi-nigi tau masampaja subuh berejama maka de nabita paday ko moto imas sampajam penni si wenni bujuro jadi siaga niro si wenni tambah si polo wenni napah angka hadis ada nabita man shalla salat siapa yang salat ablal isya'i ba'dal isya sesudah salat isya 4 rakaat jadi ko puraki mas sampajang isapa 4 rakaat sampaja sunnah rawatib na isya tanya sampaja sunnah mutlak sampaja sunnah na isya tapi imun rin na isya 4 rakaat makanya ko ramalangi langsung ngepatalah aja na 2 rakaat di beresalang apa masih kayak panitia menre baca sumbangan ya ko talay 2 metala dai ne ko sampai sunnah wat di langsung ngepa maka dia nabita 4 rakaat sampai sunnah imun rina isai padai ko mas sampaja ko 4 rakaat di malam Lailatul Qadar jadi siaga nilainya itu 400.000 rakaat dikali 70
Ya kotomelo malalu ngapalang. Yan na to ampay maka na nabita kini musang ije to apalan na ulan ramalang. Na melo kukuya sinin na ulang ni ramalang manang. Yo pwede dito melo nasa adodong ang patumapuas. Ya lagi si ulang ipadodong. Taniya yaro nilay na ibaday ilalan na ulan ramalang ikalipito pulo. Iyarong pay makoro. Leng yun na iya lalatul kadar he. Jadi yon na sampajat tawatu nasara masampajat saraki. Siaga angka na 70 aso. Jadi ako masampajang saraki saliwan na ramalang 70 pa aso na masampajangi napapadaw na sampajang sarak kailalan na ulan ramalang. Karena ibadah satu kali di Ramadan itu satara 70 di luarnya. Yan ito ampay kung kataw rusa ipuasana apa lima daros atau lima tasi nasa madodog ipuasa tirusa ni narusa isidi nasa pura pimatu malapatay ni tolay chidi denul le pada ya komeki papada padai 70 paso na mapuasa napapada ko chidi. Apa perbandingan na 1 banding 70. Jadi 70 paso na mapuasa isaliwan na ramalang pada ni. Jadi nanti nak kada namomu tolai namomu tolai isaliwan na ulan ramalang puasamu membatalkan yung kilala na ulan ramalang denul le pada manasa ni ba denito le pada apa 70 paso na napapada ito kare. Iya na to tahu kalau mi matasi na rusa ipuasa na tahu bangkar rola na itu dega do tapi iya ko makka dai de apo ji gaga na iya mi ropa pedale ustaz jokani de na marigaga karena mencarikan nafkah halal keluarga itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya loki masapar ngidale wija-wijata keluarga ta. Tasakamay tu lawe mak galu lawe mak darak maka dade na siaga palan woi liwat tanre na palan napa. Yan tu ampay ko tomelo lo galung ito melo lo darak lepangi jolo ko lego-lego tak pakanjaki rampan na nyawata ta panguloy at kita ko ang Allah Taala. Po meka lo saparang idale halala keluarga ko. Pasalama ka po ngalinga kemudahan tapak baraka ilino akhirat. Jokani. Si Jammi oko tu si Jammi maka reso ko galungi itu setara dengan jihad fisabilillah. Luar biasa itu Pak. Jadi maka tuh gapalan na Pak galungi, iya miko na pasolo igalun na baligalun na salah itu. May gapalan na madari itu yase iya tu apalan na ustaz ko salah-salah. Itu luar biasanya Pak. Jadi aja tercapai di Pak galungi maka dadeji na mega amala ustaz itu Pak galungi, weh mega iya. Mega. Ya ipadim itu Pak galunge Pak topodaya maka da syukuruki okon itu apa galungange napitangi po Allah Taala pak pedale maraja ina tu ampai akorange ina Pak galunge mi pahala daya tu masalul ladzina yumfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ia tu tahu maka masih dakange waram parana ina papada ia tu tahu matana tanange ia kuidi patana ngase si dimi butir na tanang nenre mancaji sito naram matake pitu papole siratu warra makole batu pasidakai natule mega Pak galu mak dareke nasa dena siaga dupa tau podain kada siaga mema je mupano nasa talupante kada siaga mudupa nasa 10 karu daku makati deh. Mana kaji maka kau dareke na talupante ni upano na 10 tu karu mudupa. Iya kena 10 karu upano talupante mudupa wadi ko madareke. Maje iya dareke paga. Jadi mega tonga-toya itu tahu Pak dia na syukur we. Na siaga na panona na make gamendre. Nasa nanri balao dako. Mundari apa na makado mako mema balao pasinga na matotu po ang Allah Taala. Apa dia mu wajah isakana. Na iya ko balawo itu masih nga madarila tuwiri na pitawe na lupay pa jahe. Iya magalo pa magalo mato ako he na baranti rijan na baranti magalo nga ang kawato ko rupenano magalo nga de maluang ang kami si dito labi cede magalo nga magalo iya magalo nga pagalo matoka tasa kami makada sibu rosta selo macarama de nagalo de magalo matoka
iya ko ya magalu pak law langsung memang tapa makada siya karong ko saka na lawuki memang aja memang pasigari kuda pa napasa nga guru ko makada ko kuy galungin na mapasusak ako tapa mo reke memang ko tu makada siko karong pala di memang ni kola di labi saka na nene sa mo pang alatala pala bibi cede saka na magay patolak balay tu makuto nga bita pa manre balawe macan ne ang kamato tapi law po damit to balawe makada je manre tu upasuti saka na ang katutaw kasi si denan re kumuan re tu madaru po da kada lo musapa ko to din ka majasa ka mo ganrusu aja na ya tu jamu tu ini na ipodang ada balawe tu pa apie lagi mana sama kada apie la ipodang ko na ipoda ko pong alatala cakke ko aja monre Nabi Ibrahim aja mutunui pasalamai Nabi Ibrahim macakke api malumpa-lumpa pasi di kampo to pasi pulu ngaju na ituno ina patapulo so na patapulo wanina Nabi Ibrahim mo kilala nga api tuda masikiri matenang di na mapala tapi malumpa-lumpa api apa ipodang ko pong alatala api aja mutunui Nabi Ibrahim cakke ko cakke mapasalama inaw apalagi ko balao mi makada pong alatala aja mon re tu ase na nyano na pasusak ka na tu na yapun na nya tu tapamade balawe yo pukode ni wajah sakka na de itu ampai ko ase tawajo mi sakka na napa ni detul lemisang egan na dalle takode takam jasak detul lemisang ya ko pasidak kami detul le na maka gampang pak ya ko makam jasak kaki ya tahu ngasi di juta na tau pemat 2 juta berarti si ratu tu prasek dale tamindre kaya minirisa saka makoro ko makamajaki ya ko tawaja iya tau ngasi ratu sabu na 500 sabu tau pemang berarti na 500 tu prasek dale tatatambay mega pa mega to tau mega gagana tapi mega to inran na 5 na tapi 3 meter inran na ina tu ampe de ni wajah saka na tinran iwaja iha itu kare jadi po Allah Ta'ala mapaci pitunale supaya tesangi maka tatamba daleku ya ko toli pasidak kami de tu lemis sangi tatamba apa idi minonroy pasidak kay siagi mi paso yo poko sakka 2,5%. Makanya upasangi aja tak dareke kong katau sogi sukuruki ya di tau kasih sukuru toki aja tak ada sabara ki sukuruki tau kasih agala ki masumba ko to kasih maka nama gina kastas iya ko to kasih na to masumbang papadiisi tau sogi mitaki maga ya pak denule kalai coba kayak kong tau kasih pak angkadina 20 sabu na sumbangan 10 sabu berarti siaga persek dina na bereng 50% na 20 jero sabu dina na nasumbang 10 sabu berarti 50% dina na bereng 50% 10 to mia sabu pak cede mi dina ya nang katau sogi si di miliar dina suruh ni garema berengi 50% berarti 500 juta mapat diisi ini kare ya jadi nulek kali tau sogi koto kasih asin atau masumbang apa ya po ngalatala makita persen dena kada 10 misa buna bere cedela dak de ya nanti ya nama dari wacai di panitia ikut lini cawai di sisa bue nasi sisa bu cocok nih muangga cede kuiko tapi ya ku ya rotai tau kasih cede lada miduina 10 misa budina namu yang rometo maling keluarga na sumbangan isi 10 rupiah 10 tu persen nak berengnya kita nih kare jadi aja di tau sogi maka ada mega nukuia kota lu miliar dimu napa yilau 50% berarti si di miliar si tengah mapa diisi iya maku itu pak jadi aja tak capai sumbangannya yang pe makana asumba memang iri waktu kasih sita apa dena tulle kalai sumbangan tamatu ko sogi iya ya riwat tongkana di tad 50 sak buah sumbangan ni madari lalo ko gatau 10 misa budina nasa alam anak bawan dia tu dek tu sakadakai ko itu we si ratu persedina nak dereng ya ko tau sogi na si ratu juta na pamakada alam anak bawan bapak diisi iya tapi kecuali tahu sogi mabassa memang iya pak kami tu je tu tahu sogi maka seke seke paga iya apalagi kau ramalangi apa abas sakit masih dekat apa de tu gaga tahu kasih si mabassa dekat ya mana motu masih satu makadi sumbangi wani-wani kemudian patan rakangona sama dengan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar
maka dawe de apo ya ule manumanang ustasya to magampang asumba bani wani-wani asumbangi pokokna aki-buaki sumbangan setiap malam maka da 10 sak busiwan niya naroh setiap malam asumbangi angaji ki setiap malam namo de na mega namo tasilampami apa ya tiya pak deto tu apodang ite maka da mesti letu tasigi digesok sesok mesti patemak korange makanja mi ko tulle patemak korange makanja ko tulle baca si digesok tapi angaji to ngangi aja ngaji pak angkat to ngaji mi kia sama ngaji DJ na ngaji merumi di na ngaji ya tuh iya kata mengaji kata tu meru nah setengah kata lu temak koraku temak memang kata lu kalau nyili bi yana tuh nak kada warattilil Qur'ana tartila tabacai korangnya dengan bacaan yang tartil pakesingi namode na temak 30 gesok pak ko makanja mi bate tak baca korang iya tabakan ki baca-baca anak lengi hak na korang aja mau awe diga pakaletun nah napa maka temak koraku ya de apalagi makokoe makanja ni nasaba angka no ko HP ya angka ko HP itu wadingi pangaji na itatola palanna ya madari upake ya ro lau pajalang MP3 na napa witato maka daw mako api bacana apa de na mung kisala bacane tu ara apalagi ko asurain pokokna na betul na puramana ni saringnya tu yang kalingay ni tato na ya curi langati ina makan jalan da dena maka daw makwape tapun na lapalang ya he makanja malas si topi apa ya curi mama nih ya curi kada makwa bacana ya makanja itu bisa sekaligus latihan itu nga manito ko che macam mangaji makokoy ina angka mana niya rupa-rupana angka ni uko HP we cuma ya ko ya kanja na pakai ki korang aja na HP tita tapajalang MP3 na napatatanan nungo ko korange apa iya tu korange napay ikarawa dosak bumi menyapalan dosak menyentuh Al-Quran itu 2000 hasanat dia penibaca magi dia tahu pa aseraman nek lewat na tatean nang napatama kokui kampukku dia bisa kokui ya kemudian irona wasang Lailatul Qadar maka da aga tuhibbul afwan ya kodetis sama kada wede apu niya pala tuang kemakadami apu desa kadaga tu ya kodeta pala ya kada bani puang tak dampengi sinin na atas salahku tapas salama ka puang nan niya sinin na keluargaku tapas cuma nani baineku anakku ya mikomelo ki milawangi puang tasapas salama isinin na taumateku dan seluruh aga jerustilana ko ya ko layaway makada anak-anak dan keturunanku ya ko layase makada orang kedua orang tuaku dan para leluhurku makir jadi aku to milaw doang ko layaway pa akadaki anak-anak dan keturunanku isang keturunan apo cicit sini na layaway ya ro yan nariasang anak-anak dan keturunan aja tak kada bawa pasalama iya anakku pung aja na bata anakku bata apo na apa di nilaw doang nasa manang kamana po kumakaw ustaz Chelsea sa mangkali nga baca na dinang kami nilaw doang anak mo mituli nilaw doang makanya ya tu nabi nilaw doang selamatkan anak-anak dan keturunanku tamanya po na aja nama po coba doang tapak tilaw doang ya po ta apa ya na tu apo yang madari tobat ta memang apalagi ko nene na didi jarang apo makanja ko nene na didi apa ya ako pasantereng iya utanay makada ni ga monroy
maka da neneku maka da betta matu ya betta to mang ya to na paciliang pak magay iya ko nene mak didi madari 10 sabu dini law na lengi 20 sabu na panikong kasalanan na po na macay ko iya yang parang ya mana po ko uy malada inapoji jadi sa jarak tu pendidikan nene makanja ya kong kana taja namit talada monro ko nene na iya pak madar itu salah pendidikan iya ang kamatone ne maca kamatone ne maca mak didi tapi ia maya gae ai de iya maka na sayang apo na yan ang kataw galache apo na tapos macay bata tu bata iya jadi na tu ampay na bita de na met tamonro ko nene na namate nene na apa salah didi matu iya makiro yan ang ka mga kometiwita tau yan ang kataw met tamonro ko nene na ibata-bata che de to dito gago kung biasa impyero ko nene na na mega metoto anak na pojil law bola na nene na yokindo na apa yokindo na milaw di yokindo na 10 sabu madari chair yako kinene na de nilaw niya leg wakito apa ang kameto nene makoto eta pakanjaki ko tadi di apota yaitu agamae pitu tahun umur na isuro ni mas sempajang berarti 5 tahun umur na makanja mengaji na aja ya patapang ngaji ko 7 tahun 5 tahun tapang ngaji tapi ya wita makoko apa we makasih jana anak na maca ang kalalo atalut tahun ni mamula ni maca iya ang kato patataw mengaji ni iya cuma demi ni rule pay di tarap kangi bate na guru na imantasapi mapangaji ya kini ulit tarap kangi bate na guru na imantasapi mapangaji de na tapatamay anak ta ko pondok tahfiz apa iya na tama na palati ko rangi iya jadi ti mantasapi mangaji si taw mi mangaji na pala ko rangi apa guru na mi pangaji mangaji mi mapamulay makalipu ro ina tamay ko ran na palatoy piko cara nama pangaji de na palette iko de na palai ang kaga guru pangaji ko na pakoro guru anak guru na de gaga iya na malang ngobacana na palari ni iya na melo na botti sila suran na tapay padre tamma na mo na pay talugeso gaga nasa palari ni ano may botti den na gaga pangaji kunro anang kagapi pangaji lay suda na de panatamba gaga dito gaga ko di gaga ang kakama guru pangaji aja lalo tapalaba ipandre tamma maka madarito tumewa to matonna nasa iapo maniroden na ustas iapo maniroden na nasa may pabotiro edi nagagay mon rin na may pandre tamma iya ko makadero podangi makadapabot si bapak na o ko piro matu na pay pandre tamma ko botti panamelo jadi usaha kangya madarito je tu iman guru ne mantasapi makoro pas temma na palati koran ang metode wita napake araero lau sampai kak ni gaya ternyata salah satu imam ulama dari Yaman dari Hadramaut metode na tarap kalau kon anak na bacangi jolo tasi diaya na bacangnya ke-20 napa na suro na nae baca ke-20 tapan apa lah jadi ibacangi jolo ke-20 pura yaro anak-anak ini suruh mitay korangin na baca ke-20 yaro si diaya napala di namita mangaji namo taci di miaya syeso siya kasi salo mangaji ko kadua mangaji syeso berarti 2 aya napala na siya kami aya na korangin nan namisabun na lebih apalagi nabilang itu oh iya ang kagakagiata setelah oh iya, angka pertanyaan telah pelasubani pala. Jolo nanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya usaha sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Usaha saya ini dipanen setiap 40 hari. Dan di setiap saya panen saya mengeluarkan yang bukan zakat. Pertanyaannya apakah di bulan Ramadan ini saya harus mengeluarkan zakat mal dari usaha saya ini? Makuye.
iya ko usaha yang panen mak dupa-dupa tu usaha musiman ang kabansanay papangempang tambak misalnya urang anang ngula pane cicang napasume manyokoro 2,5% na sakaki maka daya ka koramalangi masti ka si uwaja si sakana makuye iya komonro iya rodi tapunay si taung iwaja si sakana iwaja si iya ko tataro ko bange nadapi si taung paso si 2,5% iya ko nadapi si taung pemang paso si 2,5 iya tu ampai di ko limonro ko bange ina dana pa jay paso sakana tahu hamasu iya mi ko ibalancay dela termasuk ulawange ulawange arwa pulo na 5 garang masun itu 2,5% tapi saka ulawang agay tanya perhiasan ulawang itaro iya ko perhiasan dena susaka namo si tanga kilo ang kaulawat 3 kilo dena susaka na ko perhiasan kaya sa perhiasan ipake asoso kakamama kunray o kumabulawat 3 kilo siyeso di nasusaka na namo 3 kilo yang panti tulita pakai mo ya seso iya mi ko tataroy atau talima kana menre piulawangi ubalui aset asan na iya tu tanya perhiasan ipasu sakka na iya tu nareko nadapi ijumalana arwa pulo na 5 garang maka angka toje perhiasaku stas angka ranteku angka fotoku tapi utaro mi lau pak botinge upake akasiaga botinge si minggu kadang-kadang ricicang tanya perhiasan asannya tu tapi barang simpanan tetap disakati walaupun bentuknya perhiasan tapahan nih nasabah kedudukannya yo kota pakai foto na 50 garang rantai 60 na garang galang kaki 50 garang anting-anti 10 garang berarti 20 garang agak piro cici tondra 30 garang angkato indo rantai na 50 garang tapake soso ipake matindro ipoko na ipake soso de nasusakan di apa perhiasan tapahan nih tapi ya nonro lopi botingnya nih pakai boleh botingnya ludus sih tidak atau namo tapake konia tamelo malay modal usaha maka dade masoli pimatu ya nama sempo ulawang na ganrusu mali ulawang nah sama masoli pimatu ni balu itu aset namanya padamu oto pribadi itu pak dia gasaka na oto kuya dia gasaka na dia gasaka na ya kui pakai ya sesu pribadi tapi ya kota pakai mengusaha wajah saka tapi angka tapina iya ko maliki oto na ipasilapo angka Hondana angka Toyotana angka pokoknya mangka mana 10 toko bolana itu akan disakati karena dia mobil bukan mobil pribadi apa taksi di mana pakai si minggu itu menjadi aset namanya jadi itu sakka pak de nama gitu napa ni magampang rekeng pasumanang iyolo kabutuhan pokoke napa iwaja inrangi kongka napa ipasu 2,5% nareko sa nilai dengan 85 gram emas maka dapat kuyasang tanya ulawan mak dekeng ulawan mite siaga ulawan isi di garang misalnya si di juta berarti 25 gram berarti 25 juta ditapunai masuk 2,5% dia siaga pak ya ko si 100 juta na 200 juta si tengah cek dek mije iya naro pacing warang perangnya pak
Yan tu ampe makada pasu isaka na mapaci. Ya kung kagaga ilaga na mapaci berarti ilaga carepa to. Carepa. Yan ti ampe ko naling asaka tay kada julo-julo. Di na bansalar ko tari masaka. Iya mi wadi makamajasaka. Iya mi ko mupatama ko pasantarengi, mupatama yo ko wadi sa tapi ako ya aja. Ang katau pak puraw hitungan saka na si di miliar apa datu 70 juta. Saka na. Si tahu. Si di miliar apa datu 70 juta. Asera aso na ureke na pasalasay. Mapat di ulo. Iya. Masaka. Nasa mapamulay 300 rupiah masaka ka ustaz. Jadi besa saka naro 300 rupiah. Makumumin re taong ilaw inadapi si di miliar lebih. Iya. Luar biasanya itu, Pak. Jadi, pa maniman iya pakutanay pa jadi iya ko nadapi gan na isitaw tapunay siya na pureta sakaki ipasu si. Komun ridi o kobangi tatay sakaki. Makiro ya. Iya, jadi aja tak ada pura ni biasa ipasu sakana aja nak de. Kemudian bola pribadi yon roye de itu ni wajah sakana de gaga. De itu gaga sakana bola yon roye. Ya ko 10 tingkak bola tadi ga sakana. Iya mi ko tapak kontarakan ni nak kena sakka. Atau mak bangungi bola untuk ibalu nak kena sakka. Iya ko tonroy de gaga. Iya. Cuma ya rodi emelo ita pake mak bangun bola tapasu ijo sakka na napa ta pake mak bangun. Maka de cicilabo ustaz jadi pinapata nilai siaga totalna napa tapasu sakka na. Yang itu cicange setelah itu tidak lagi. Ang kato sere na so ini terakhir uruntu ang kana pendre sakat uang panai to degaga sakka uang panai pak iya tu dina pendre ete degaga sakka na itu kecuali ro di menre monro isi taung napa wa di pasu sakka na iya ko makade impak cocok iya ko makade sakka de nawadin ya aja ka makada sakat uang panai maka di pendre na te may pasu sakka na de tanya iya tuh si tahu piko sakka kecuali dia misalnya gaji pegawai boleh bulanan ya sangi sakat agak sana jero sakat pegawai itu yang bulan-bulanan ia terima langsung nih pasu makir iya sakat pegawai itu saya kira ini yang penting saya sampaikan mudah-mudahan Pak Baraka Ibu Allah Ta'ala kau pawatu 3 menit 2 menit nanti kalau kita anukan berdoa Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin bismillah ki jolo napa to minum napa baca Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin napa ki milodong pura pi milodong napa mandre itu barakat nama kanjalan apa ya lengi kesempatan jolo mak dosa napa milodong itu langsung diterima dong. Iya, tak buka itu pintu dalangi aku. Imam